Kot vidite, nas je poletni Adventure Kick popeljal v Avstrijo, natančneje v Wagram Kleinadel, kjer nas čaka 3-dnevna pustolovščina. In ker je vsak nov kraj treba najprej raziskati, se bomo najprej odpravili na pohod. Wir sind hier raufgegangen, circa 1,5 Stunden. Es ist ein sehr schöner Wanderweg hoch, geht in Serpentinen hoch. Wir sind hier am Dappenkar-See, das ist der höchste Gebirgssee der Ostalpen. Wir sind auf 1762 Meter. Das ist der Auslauf von den niederen Dauern. Hier ist das Gebiet Klingspitz und Weißgrubenkopf. Das ist die Almhütte Dappenkar-See-Alm. Die ist von Anfang Juni bis Ende September, Anfang Oktober bewirtschaftet. Nisem kaj preveč utrujena, pač bi bilo bolj tak daljši sprehod. Je pa zelo lepo, pa slapovi so bili zelo lepi, no, tudi razgled. Nismo se nekaj dosti namučili, ampak je bilo pa zelo prijetno, ker je bila okolica res super. Moški vidik tele poti. Ja, moram reči, da je bila kar zahtevna, čeprav se punce dobro zmogle. Tudi mi smo se borili in vsi uspešno prišli na vrh. Ja, du hast Action, du hast Entspannung, du hast Ruhe, du hast aber auch Events, du hast alles an einem Platz, innerhalb von ein paar Minuten erreichbar. Wir sind im Mountainbike-Park Wagrain, also am letzten Ende eigentlich vom Park. Hier tut man Mountainbiken, also Freeriden, Downhillen, Spaß haben am Rad, sich verbessern oder einfach nur den Trail genießen. Ja, moram reči, da je zelo taka lepa speglana linija in da je tudi za začetnike zelo primerno. No. Prva runda je bila taka počasna, da smo spoznali progo, zdaj v drugo bomo pa malo bolj šponali. Upam, da bo šlo. Ja, je bilo kar par takih odsekov, no, ker so bili kar triki, ampak je šlo. Počasi pa previdno. Je bilo par padcev, vendar so vsi srečno preživeli in mislim, da so vsi pridobili eno lepo izkušnjo s tem bike parkom. Wir sind in Wagrain am Kirchboden und hier eben beim High Ropes Course in Wagrain. Man kann hier einen Einzelparcours machen, der ist auf dieser Seite, einen Teamparcours, dann gibt es noch eine Seilrutsche und eine Himmelsleiter, das ist ein Teamelement. Tako, sedaj smo zaključili prvi del v tem našem posebnem adrenalinskem parku, kjer praktično imamo takšno preizkušnjo za pare, je tako? Ja, nekaj novega, mislim, ponavadi samo za enega, zdaj pa za dvoje, da vidimo, kako si zaupamo pa tako, ne. In kako vam je šlo? Ja, mislim, da kar dobro, tam so si mogla malo pomagati med sabo, pa mislim, da so kar dobro sodelovala. Na začetku je bilo malo neusklajenosti, vendar smo potem se uskladila in srečno prečkali. Boj za življenje, se pa treba uskladiti. Terapija za pare. Kako vam je šlo, kdo je bil glavni? Korona. Kako tehniko si pa ubrala? Tako, da me je lahko spremljal, pa ne vem, da je šlo. Veliko gleda Discovery Channel. Opice? Predvsem to, ja. Malo se zdela, da je bila super. Ja, bolj se ponovadi bolj
Skrigava. Kakšna taktika je bila, da ste prišla do konca? Moja obvelala. Ja. To si že za TV rekla, ne? Lej. Ja, okay, ja. Naša adrenalinska pustolovščina se je končala in sedaj nas čaka le še uživanje. Odpravljamo se namreč v Wasserwelt.